Airport pu bi Tikendrajit International Airport haina nauna mingthona naba Manipur State Assembly na warif laukre. Bebisnagi misigi matangda thigat hanaba CBI da sinakre haibagi matangda Assembly mifamda Chief Minister N Biren amadi KS Joy Kishan anigi marakta awaya kum tawnakre. Naga Framework Agreement ki manungda kari yauri bage haiba ngasi pauba miyam da khangandana sanariba lalong singi mayokta MPDA na khongjang sansilakadawi. Lamdamasi gehu sadaba amadi FCI na yeliba sini kaithel gi mamal gamana bana gehu amadi chini lawdabani haina Cabinet PD Minister Karam Syamna Fungdokre. Amadi Imphal East Commando amadi Taruk Suba Assam Rifles ki apunba kangbu amana United Socialist Revolutionary Army ki mioi taruk yamlaba kusu kulai ga kwanana pare. Kurumzari Times of Manipur numidang pau mieng tabiri ba punamakpu ARUNBALA taram noksari ngasi marui ba pausing miamda sandokna bijari ngasi dagi hokiba taramatoi suba Manipur Legislative Assembly gi nipan suba session da Chief Minister N Biren na Imphal International Airport pu bi Tikendrajit International Airport haina ming onana ba pukhalakba resolution ama house na amatta oina yetnaba laitana waref laukre. Numit nini sathagadaba session asigi ahanba numita house ki leader su oriba Chief Minister na Imphal International Airport pu bi Tikendrajit International Airport onana ba resolution ama pukhalake resolution adubu opposition gi leader o ibobi amadi nauria pakhang lakpa kendra gi MLA S Soba Sandrana ming onbagi matangda observation saying thamke opposition leader Okrom Ibobina resolution adubu sawgal aduna pukhalakriba resolution asi opposition gi maikaidagi mapung fana sawgali Congress na panba matamda airport asi International Airport ama oibagi darkar oibasing Airport Authority of India AAI da pibagal loinana International Airport ama oina onkhatlam manabagi maming fawba onanaba cabinet na warif lawduna thakiba laike adubu mikhal laikibana nang hawdabani ngasidi hawjik paliba sarkar asina airport asibu bir Tikendrajit ke ming da thonanaba warif ama mapung fana sawgatli haike MLAS Subhasandrana Hana Tulihan Airport haina khangnaramba asi bir Tikendrajit ki mingda onanaba resolution asi sawatli adubu isorgi khubamgi mari lainaba mafam ama oibana Tulihal tholhaningi haibagi wafam thamke tungda speaker Y Khemchana bir Tikendrajit International Airport haina ming onanaba pukhalakpa resolution adu yatnaba laitana pass tawke amaromda ngasi sathakiba mifamda house ki leader su oriba Chief Minister N Biren the Manipur Private Security Agency Regulation Rules 2019 amadi the annual report of State Vigilance Commission for the year 2018-19 su house the table tawke makatana 10 report of the Business Advisory Committee report Committee on Public Account ki chairman Y Susandrana 51st report on the report of Controller and Auditor General of India for the year ended 31st March 2017, 52nd report on access over voted grants and church appropriation 2016-17, Committee on Public Undertaking the Chairman L.K. Laisiona 14th report on the report of the Controller and Auditor General of India for the year ended 31st March 2017 amadi Committee on Government Assurance ki member KS Joy Kishan na 18 reports su house the table tawke nakalamaromda finance ki incharge su oriba house ki leader na Committee on Public Accounts Committee on Statement Committee on Public Undertaking ki member taret khananaba house da puthoke Mahiroi Bebisnagi misigi matangda thigatna naba CBI da sinakre haibagi matangda ngasi sathakiba Assembly mifamda Chief Minister N Biren amadi opposition gi member KS Joy Kishan anigi marakta awaya kum tawnakre bhab tadibasi ainate sengdoklibasini haina KS Joy Kishan na house ki leader gi mangda fongdokre misi asigi matangda calling attention pukhaladuna opposition member KS Joy Kishan na July 19 da Standard Roberta tamba Mahiroi and Bebisna chingningai oiba maongda siduna leirambagi
matangda asengba ama puthokpinaba JSC amadi leibak miyamna taksinke mahiroi asina thauri yanduna shirame hairiba mawong adu yamna thajaningai oidaba fibam ama leibadagi asengba ama khanghanbiu amadi thodok asi CBI da sinaduna thigat hanbiu haiba dabi tauki adubu sarkar asina JSC amadi leibak miyam da case asi CBI da sinakre haiba wafam thamduna miyambu lana lamjing binaba honori CBI da case ama karamna sinagani haiba khanglabasu state asigi under secretary dagi tadaba officer amana case asi CBI da sinanaba mari leinaba singda se thakre haina miyam da lana pau sandokle amaromda case asiga mari leinana मियोई खरना फारिब अदुसु बेबिसना मिसी असि की मतंगदा फाबसु नते सोशल मीडिया यावना तोंगान तोंगान बा मओंगदा मिसी असि मसा मतोमता सिजबनी हाइना ताहनना बा कन्न होनरी अदुगिसु मथक्ता इमुंग मनुंगी वाफमदा ममा पोक्तबिगी वाफम पुसिंदुना लान उहना बा होनरी Manipur Police की मकोक थोंबो ऑफिशियल अमनसु केस असि CBI दा सिनख्रे हाइना पाउसे सिंगदा फोंदोक पलाइख्रे हाउस की लीडर ना केस असि CBI दा सिनख्रब्रा सिनदब्रा करिगुंबा सिनख्रगा ओइरगना करम कांदा सिनखिबनो सिनद्रबा ओइरगना करिगी सिनद्रिबनो हाइबदो हाउस दा थंबियु हाइना थमके कॉलिंग अटेंशन अदुगी पाकुमदा हाउस की लीडर सु ओइबा Chief Minister and Birena State Government na case ama CBI da sinaba hekta yade Home Ministry na handak July 18 da thokpo order amagi matung inna tongan ba chatna kanglon ama semkre CBI da case ama sinage harabadi Department of Personnel and Training DOPT da hana se thagadabani state sarkar na topam thokpo sing tauri CBI da thigat hanaba DOPT da sarkar gi official hakthengna na chatuna serol pishin kibal laikre mahiroi bebis na laikidabasi sarkar asina yamna hakchin lawi imung manung की अवाब दसु सरुक यारी मखई अचुंब खंगदोकनबा होनरी JSC अमदी मियाम न तौ हाइबा तौरी पोस्टमार्टम अनिरक तौ हाइबा तौरी वीडियो रिकॉर्डिंग तौरी हाना पालंबा सेक्शन 305 की मथक्ता 302 पालो हाइबा पाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT सेमदुना थिगत हल्ली असेंगबा लंगला लंगजिन अमा खंगनबा होनरी हाइबा वाफम थमके चीफ मिनिस्टर की वाफम अदुदा यानिंगदबा फोंदोक्तना KS जोय किशना मणिपुर पुलिस की ऑफिशियल अमनसु केस असि CBI दा सिनख्रे हाइना पाउसे सिंगदा फोंदोक पलाइख्रे असिगुंबा कया असिना सरकार असिना केस असि CBI दा सिनख्रे हाइबसिगी मतंगदा मियाम दा चममनबा अमा पोहले हाइबा वाफम थंगलपदिगी हाउस की लीडर अमदी मेंबर अनिगी मरक्ता अवाय अखुम तौनखे हाउस के ऑपोजिशन लीडर सु यावसिलक्तुना पुखलगलिबा कॉलिंग अटेंशन अदुगी मतंगदा मोर थंखे हाउस की लीडर ना दरकार ओइबसिंग पाइखतनबा होटनगनी हाइना हाउस दा थंखे स्कूल की महरोई पुरीबा बस सिंगदा मयाई काबा निसा सिंग योले हाइबगी पाउ लेरे करम स्कूल सिंगनो हाइबा खंगदोकनबा होनरी अमदी सिंगनबा स्कूल खरसु लेरे हाइना ngasi sakhiba nongju mifam gi ahan banumita हाउस की लीडर सु ओरिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे ऑपोजिशन की मेंबर के मेगा संड्रना ड्रग कमरी लेनना पुखलकपा कॉलिंग अटेंशन अमगी पाखुमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मखा तारदुना म्यांमार ग थंगनना लैरुबा सिमा ग्यामना लाइवक थिबनी सही अमा अनिसदा मालेमगी ममलदा यामलबा सेनफम ओइबा ड्रग सिंग फाबगी थबक सथरी मसीदा नतना ड्रग सुंगफम अमदी सेनफम मफम कयासु थुगाइबगी थबकसु पाइखतली असिगुंबा कया मणिपुर पुलिस ना माइफाकना पाइखतपा ngamlibasi मियामगी अचौबा मतेंगननी हौजिक्ति मणिपुर इमा इवेंट सिंग क्लब अमदी ऑर्गेनाइजेशन कयासु यावसिलकले असिगुंबा मतेंग पांगलकपसिंग सरकार असिना करी तौबा याबगदबगे हाबदु कैबिनेट पुथोक्तना खनगनी अमरोमदा ADC सांडेल की चेयरमैन लोखोजै जौ दगी ड्रग अमदी नोंगमई फाबगी मतंगदा लैरिबा केस असि चार्जशीट थांगतले अदुबु मरु ओइना चेनरीबा लोखोजै जौ असि बेलदा थोख्रबा हुजिक फावबा थीबा खंगदना लैरिबसि खंगनबा सरकार असिना अकनबा थबक लौखतले सरकार ना फंगबा पाउदा महाक असे म्यांमार की मफम अमदा लैरि हाइबा पाउ अमा फंगी मरम अदुना इंटरपोल दा पाउ पीदुना महाके लेफम खंगदोकनबा होनरी केस असि CBI दा थिगतपिननबा CBI दा हाइजगिबसु लैख्रे ड्रग की मायोक्ता सरकार असिना खोंथांग कया लौखतुना थिंगनबा अकनबा थबक पाइखली मियामना अचौबा मतेंग पांगबिद्रगदि माइ पाकपा ngamloi अमरोमदा महिरोई पुरीबा बस सिंगदा महिरोई सारगा ड्रग सिंग योले हाइबगी पाउ लैरे हिरमसिदा अकनबा मियंग संगले हाइबा वाफम हाउस दा थंखे कॉलिंग अटेंशन अदुबु पुखतलदुना ऑपोजिशन की मेंबर के मेगा संड्रना स्टेट असि ड्रग ता ममिंग चटपा स्टेट अमा ओइरे इंडिया की ओइना अमदी नॉर्थ ईस्ट की ओइना स्टेट असिना ड्रग की ममिंग चखलगलिबा असि करिदगिनो हाइबसि थिदोकपा मतम ओइरे 2017 की मतुंगदगी स्टेट
पुलिस ना ड्रग सिंह फागटपगी चांग थबक कन्ना पाखलकपसी यामना फबा अमनी मणिपुर पुलिस ना लौरिबा थौदांग असि थागनिंगाई ओई अदुबु यामलबा ड्रग सिंह असि कदोमदगी पुरकपनो मसिदा कना कना यावरिबगे हाबसी थिदोकपा यामना तंगाई फदे हाइखे अमरोमदा हाना हाउस की मेंबर ओरंबा मेंबर अहुम अमदी असेंबली की फॉर्मर सेक्रेटरी ओरंबा अमा यावना लाइखिद्रबा मेंबर मरीगी मफमदा ngasi सथखिबा असेंबली मिफमना अवाबा फोंदोखरे ngasi दगी सथखिबा हौखिबा 13 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 9 सुबा सेशन की अहोबदा हाना हाउस की मेंबर ओरंबा लाइखिद्रबा मेंबर अहुम हेंगलेफ की एमएलए ओरंबा होलखोमांग हाउकिब चिंगाई की एमएलए ओरंबा डॉक्टर एम होराम अमदी साइकोट केंद्र की एमएलए ओरंबा एम सुंखोसाई लोइनाना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सेक्रेटरी ओरंबा ए हालिम चौधरी की मफमदा अवाबा फोंदोखी लाइखिद्रबा मेंबर सिंह के मफमदा अवाबा फोंदोकपगी वारोलदा हाउस की लीडर सु ओरिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लाइखिद्रबा होलखोमांग हाउके मियांगी याइफनबा खंजरंबा लुचिंगबा अमनी एमपी अमसु ओरंबा लुचिंगबा असिना स्टेट असigi याइफनबा थबकयासु पाइखलमके अमरोमदा डॉक्टर एम होराम सोशल वर्कर राइटर अमदी प्रोफेसर अमा ओइना हौरकपा लुचिंगबा अमनी एमयूदा दिन फावबा ओइरंबा लुचिंगबा असिना मियामगी याइफा थौरांग कयासु तौरंके तांखुल फुरुक की ओइना राइटर अमसु ओइरंबा लुचिंगबा अमनी अमरोमदा एम सुंखोसाई 7 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा MSCP दा कादुना मेंबर ओइरमी साइकोट केंद्र की याइफनबा थबकया तौरंबा लुचिंगबा अमनी नाकल अमरोमदा हानेगी असेंबली की सेक्रेटरी ओइरंबा ए हलिम चौधरी मैतई पांगल की मरक्ता मटिंग लेबा मियाम की खनबा लुचिंगबा अमनी अफबा एडमिनिस्ट्रेटर अमा ओइना स्टेट असigi याइफनबा कया तौरंबा लुचिंगबा अमनी लाइखिद्रबा सिंह असigi इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक याजरी अमदी अवाबा फोंदोकसरी हाइना हाउस दा थमखे अवाबा फोंदोकपा अदुदा हाउस के मेंबर सिंह एस बीरा खासिम बासोम टीटी हाउकीब टीएन हाउकीब एल लाइसियो के गोविंदास अमदी ए के मीराबाईसु सरुक याखी ओपोजिशन की लीडर ओक्रम इबोबिसु अवाबा फोंदोकपा अदुदा सरुक यारदुना हाना हाउस के मेंबर ओरंबा लाइखिद्रबा लुचिंगबा अहुम असि यामना नुंगसिबा स्टेट असigi याइफनबा थबकया तौरंबा लुचिंगबा सिंह असिना लाइखिदबसी स्टेट असigi ओइना अचौबा मांगजब अमनी अमरोमदा फॉर्मर सेक्रेटरी चौधरी हाउस असigi याइफनबा थबकया तौरंबा लुचिंगबा अमनी महाकना लाइखिदबा असिसु अचौबा मांगजब अमनी हाइना हाउस दा थमखे तुंगदा हाउस के मेंबर सिंह अमत ओइना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना अवाबा फोंदोखी हौजिक पाउ मरथन अतेन ब्रेक अमतंग लौजरी मणिपुर इहान हानबो ओइना लमजिंग ज्वेलरी ना मार्केट फंग सना मयाम सिगी क्वालिटी चेक तौबगी खुदोंग चाब पिजरी अदोम अदोम की लेजरीब सनाद यावरिब एलोय अमद एलिमेंट्स कया की चांग मरिक चुमना एक्यूरेट क्वालिटी अमदी क्वांटिटी ग लोइना खंगनब ngamlagani लमजिंग ज्वेलरी न पिजरीब खुदोंग चाब असि लौबिहौ अदोम की सना अदु सेंगी नत्रग सेंगदे हाइबगी चिंगनाबदु कोखनबियो अकुप मरोल गिदमक लमजिंग ज्वेलरी दा लेंगसिनबिरउ लमजिंग ज्वेलरी गुड क्वालिटी इज आवर प्रायोरिटी Welcome to Times of Manipur. This is Sarikya Chongram giving you news in हाना फंगलंबा कंगला फूड की प्रोडक्ट सिंगी मथक्ता अनोबा प्रोडक्ट सिंग हाइबदी मिल्की बोल्स असोमिया मिक्सचर अमदी आलू भुजिया ने चिंगबा सिंग असी हौजिक इरमदम की कैथेल द फंगले कंगला गे अनोबा प्रोडक्ट सिंग असी मयामसु अमुंगतंग महाउ यिंगबी कंगला
ब्रेक मतुंगदा मखाताबा पाउ पिजरी मणिपुर दा हौजिक अचौबा इशू अमा ओइरिबा नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा मियाम खंगहंदना सानरिबा लालोंग सिंगी मायोक्ता मणिपुर पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस MPDA खोंजंग संगसिलकदौरी ngasi polo ground laiba MPP की ऑफिस ता पांगथोकपा पाउमी सिंग उनबा अमदा MPP के प्रेसिडेंट ओ जुगिंद्रोना एनेशियन IM अमदी भारत लैंगाकना सानरिबा पिस्तो की मतंगदा करी करी यावरिबगे हाइबा अदु नाकल अनिमक्तगी करिगुंबा अमता खंगहंदना थमनिबा असे मणिपुर पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस MPDA ना यानिंगदे इशू असिगी मतंगदा ngarang मणिपुर की चीफ मिनिस्टर उनदुना मेमोरेंडम अमसो पिसिनख्रे हाइरी मेमोरेंडम अदुदा मरु ओइना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग ग्रेटर नागालैंड सेंबगी मतंग नागालैंड बु सुप्रा स्टेट अमा ओइननबा अमदी आर्टिकल 371 एगी मतंगदा मणिपुर की ngangkhaida soglaktanaba ngasidagi hona pangthokliba nongju mifamda chapchaba firep ama loduna मणिपुर मियाम ग पुन्ना मणिपुर कननबा वारेफ अमा लौबियु मतम कयागी ममांगदगी एनेशियन IM ना तांदुन लाकबा डिमांड सिंगना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ता यावरमलो हाइनिंगा लाइते एनेशियन IM अमदी मुइबा हराउननबा मणिपुर काहनबा यारोय इशू असगी मतंगदा MPDA ना चपचाना छेंगनगनी हाइखे अखोई मणिपुर दा सिगुंबा थोइदबा थौदोकसिंगसे मसी थोबिदनबा नागा गी इंटीग्रेशन दा नागा की सुप्रा स्टेट सेमबदा अदुगा नागालैंड की नागालैंड खक्तदा सनगदबा 371 क्लोज A हारिबस नागालैंड खक्तदा सनगदबा अदुगुंबा आर्टिकल सिंगदो मदु मणिपुर दा एक्सटेंड तोरकपा सिगुमना सिंगबसे मसी तौबिदनबा अखोई असेंबली ना सब साबा वारेट अमा लौबिरगा ममांगदा नागालैंड असेंबली ना 1984 दा 1994 दा अते अते मंगारक चुमना मखोइना लौरिबा वारेप तो अदुमाइना अखोइदसु वारेप सी मथंग मथंग लौबिनबा अखोइ सुमाइना अपील तौजगे अमरोमदा ngasi मिफम अदुदा सरुग्याखिबा तोंगान तोंगान बा पार्टी सिंगी मारु ओइबा मियो सिंगना हौजिक मणिपुरदा माइग्रेंट सिंगना पाइबा लैंगाक अमा ओइरिबा अमदी मिटोक की मसिंग नोंग नोंगबगे हेंगलकलिबा सिदसो मैतैबो ST लिस्टा चलहनबा नत्रबदी कनबा ngamloidabana maram oiraga मैतैबो ST लिस्टा चलहननबा होनगनी हाइखे हाइबना चिंगबा तोंगान तोंगान बा मोसिंग फोंदोंनरखे लमदमसी गेहूं चादबा अमदी FCI गोडाउन द येलिबा चिनी असि मार्केट की ममलगा मानबना मरम ओरगा गेहूं अमदी चिनी लौदबनी हाइना कैबिन PD मिनिस्टर करम श्यामना फोंदोक्रे ngasi लंगथबाल कुंजा अवांग लाइकाई द लैबा यूनिवर्सल क्लब की कुंट्रा मरीसुबा मपोक नुमित थौरमदा सरुग्याखिबा मिनिस्टर ना मखाताना ngarang media da lamdam asigi कैबिन PD मिनिस्टर करम श्यामना पीरिबा गेहूं अमदी चिनी लौरमद्रे हाइना मियामना लान उगदबा मवोंगदा कनागुंबा अमना फोंदोखिबा सि लाइवक थिबनी बिहार UP न चिंगबा स्टेट सिंगदा गेहूं अमदी चेंग चाबा ओइबना लैंगाक न पीरिबसिंग अदुगी तंखाई लौदना मियामदा येनबनी अदुमकपु लमदम असिदा चेंग खक्ता चाबना गेहूं की महुता चेंग ओइना लवी लैंगाक लोंदा चटमिनरिबसिंगना ngaihakki khantha hogdana wakhal londa miyambu lana lamjing bigano haike chini ga gehu ga adi manipur sarkar gi कैबिन PD डिपार्टमेंट लौद्रे हाइना संदोबसे मणिपुर प्रजा ना लाना खन्ननबगे चौब मरम ओय अकोई भारत सरकार ना हेक पीरिब खुदिंगमके अकोई कैबिन PD डिपार्टमेंट ना सिंगल अदि मदुद मिस तौब लैते यदि कम्युनिकेट तौरगा करिनो कमाई तौबनो हाइबदो अंडरस्टैंडिंग अमदा तौनरगदि फबा सुम हाइनिंग मदु मीडिया दा लाना संदोगदि सिना कोई लाइबंग लंगाकपदा अरुबा पोट अमा ओहिनबगी वाफुम अमा लाकपदुना लैकाई की क्लब 5 खुनाइदा अफब थबक तौगदबा हौरक्लिबा नहा कयागी इंस्टीट्यूट अमा ओइना लौब याई हाइना कैबिन PD मिनिस्टर करम श्यामना फोंदोक्रे ngasi langthabal kunja awang laikai da leiba universal club की कुंट्रा मरी सुबा मपोक नुमित का मरी लैनना क्लब असिदा पांगथोकपा थौरम अमदा सरुग्याकेबा मिनिस्टर ना मखाताना क्लब की थौपुरिबा कयाना थमोय सेंगना कथोकपा अमगा लोइनना सिनपांगलबा मतमदता इंग तपा लैकाई अमा ओइगनी तुंगलमसत की मिरोलना क्लब की थौपुबा कयागे मगुनबु तमजा होहनबा मथौताई लैकाई अमा साउखटपा हाइबसी लैकाई दुदा लैरिबा क्लब ना थमोय सेंगना कथोकपा अमगा लोइनना थबक तौरबा मतमददा ओइथोकनी हाइखि क्लब की मेंबर होइबा सेक्रेटरी होइबा प्रेसिडेंट होइबा खुदिंगमक्सी दिमियाम की इंटरेस्ट थबक तौननबा थोलकपा होइबना मरम ओइदना
खरा लेकाइदुदा मयामना सिंथानबा अदुगी मथक्ता यामना इंटीग्रिटी लेबा मसागी अदुगा कथोकपा ngamba यामना आइटेल ओइबा अदगी होनबा कनबा अदगी यामना सिखोन नावखोनबा मिसंग मिखाई नाइदबा अदगी मी लुइनबा हैबा अदगी थमोइ सेंना मियामगिदमक्तगा करिगुम्बा खरा तौजगे खंजबा अदुगी मथक्ता मासी यामना मोरल वांगबा मी अदि ओइगदमनेबा इम्फाल ईस्ट कमांडो अमदी तरुक सुबह साम राइफल्स की अपुन बखुटपु अमना यूनाइटेड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की मियोई तरुक यामलब खुसुखलाई ग कोनना फागत पंगमख्रे थाजब याबा पाव अमगी मतुंग इन्ना अंड्रो तोरोंगथेल की के सोरोंगफाई विलेजदा खुलाई पाइबा कांगबु अमा लैरे हाइबा पाव फंगबदगी मफम अदुदा अपुनब खुटपु असिना काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन अदु चथखिबने ngasi नुमिदांग वाइरम पुंग मरीगा मिनिट 10 दगी चथखिबा ऑपरेशन अदु पुंग मंगा ताबा मतमदा लोइशनखि खुलाइगा कोनना फारबा मियोइसिंग अदुदी लेनमिनथांग बाइते एस जमाल वाइफाई जमकोथांग वाइफाई मांगकू हाउके मोमोन बाइते अमदी थांग्रिजोय बाइते चुरचानपुर की तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदगेने मखोइदा फागलबा खोलाइसिंग अदुना AK series की एक SK राइफल्स अमा 9mm पिस्तौल अमा हैंड ग्रेनेड अमा डबल बैरल अमा कार अमा अमदी नोंगमई सिंग असिगी काप यारिबा मरु यांखै रोमने अदुमकपु मियोय अनि अमदी असुकबा उमंगी खुदोंग चाबा लौदुना नांथोक्तुना चेनख्रे हाइरी फारबा मियोय सिंग अमदी खुलाइसिंग अदु ngasi पाउमी सिंगी ममांगदा पुथोक्तुना उतखि इम्फाल ईस्ट SP की ऑफिसदा पांगथोकिबा पाउमी सिंगदा खुलाई अमदी फारबा मियोय सिंग पुथोक्तुना उतपगी थौरम अदुदा वांगांगलदुना SP जोगेश चंद्र हाउबी जमना ऑपरेशन असि मतौ करमना चथबगे हाइबगी मतांगदा सुगाइना फोंदोखि आई ngasi मीडिया की थोंदा अपील तौनिंगी मदुदी चिंग की खुनसिंगदा लेबा मिचम प्रजा लेजरिबा सिंगसे अंडरग्राउंड आउटपुट सिंगना खुन खुनदा चतना मखोइबु ओटपा मखोइबु डिस्टर्ब तौबा मखोइबु थ्रेटन तौबा अदुगा कॉमन पीपल सिंग नॉर्मल लाइफ लेजब सिंगसा अयेट पीबीदनबा मोई गिहंदना यामना ज्ञान ताना लेननबा मदुमतंग तोहनिंगी मणिपुर लेंगाकना लाइरब सिंगिदमग याइफ थौरांग कया पाइखतुना mateं कया पांगलबसु ममा मपा अनीना लैरिंगै मतमदा तानरमखिबा हाउसिंग स्कीम चही मरी हेलब फाउबा कना लेजद्रबा मचिन मना अहुमदी स्कीम असिगी कानबा फंगदना अवाब फिबम अमदा पुंसी लेलहौरी हिरम असिदा टोम टीवी की अखनबा पाउदममा मणिपुर लेंगाकना लाइरबा तोल तारबा सिंगदा ngasi फाउबा मतेंग पांगदुना लाक्लबसु मखोइगिनी हाइबदा कनासु लैत्रबा ममा मपा अनि लैरिंगै मतमदगी हाउसिंग स्कीम तानदुना लाक्लबसु ngasi ममा मपा लैखिद्रबा चही मरी हेंजिलक्लबा सि फाउबदा स्कीम असिगी कानबा फंगदना अवाबा फिबम अमदा मचिन मना ओहुमना वाना खंगहौरी लमसांग केंद्र की मनुंग चन्ना लैबा ngariyanbam क्वाकसिफाइदगी लैखिद्रबा थौनाउजम गेरानी अमदी लैखिद्रबी थौनाउजम इबेसा अनिगी मचानुपा अहुम हुंदोकलमखि मचानुपा अहुम थौनाउजम चावबा चही कुनगमंगा अमदी मचानुपा याइमा थौनाउजम इनाउ चही कुनगनिथोय मखोय अनीना क्लास 10 कारकपा अमदी मनाउ नुपा अतोंबा थौनाउजम इनाउ मचाना चही 12 सुरकपा मतमदा अपोकपा अपोकपी अनिमक लैखिदबनी चाउबा अमदी इनाउना चाखुमई मुतनबा अफंग अफंगबा थबक सुदुना लेली ममा मपा लैरिंगै मतमददी मपाना रिक्सो थोगदुना मचा अहुंगी अवाटपा अमता खंगदना लेलखिबनी अदुबु ममा मपाना हेक लैखिदबदगी चाउबा अमदी इनाउ अनीना मनाउ नुपा इनाउ मचाबु चरा हेंदनबा अवा अनाथीदना थबक सुदुना लाखी हौखिबा चही इंग्लिशिंग अनि तराग मरीदगी इमुंग असिदा हराव हराव लैरंबा अदु ममी सामलकपा हौरकी सही अदुगी फेब्रुवारी की अंगनबा सरुक्ता थौनाउजम इबेसा डायबिटीज लैरे हाइबा खंखी अदुबु इमुंगी अमदी मसा सिंगिदमक खन्नुना नाय हाइबा खंगदना थबक सुखी लाइबक थिबदी था अदुमक्तदा अनाबा हेंजिलकपदगी गेट थंगबा खोंग कक्खी ऑपरेशन लोइरबा मतुंगदा ज्ञान तादना नोमनिनी मयुमदा लैरमलबा मतुंगदा ताइबंग थादोखी
Matam ikan kanadana chahi adugi April thada mapa thaunaujam gerani macha singidamak sel tanba rikso thoba thokibada heart attack tawduna lamsang bazar da rikso dagi ontharakle haina pau lakhi mayam chenaduna chalubada mafam aduda thawai yaudraba haksang oina leiramkhi amadi heart attack oiramkhi awaba imung asida lu kokpada len taba haido pikliba angang ahum asida thokhi angang ahum asina matamduda wakiba aduga pikliba masa atonba asina chara kaya henbado ubada laikai miyamnesu awaba oinaki yamna wana yamna nushina ko agang ahumje yam wana lagi matamdu ko chaningai thangai letadani ko yamna thamo yam soi chaba thakpa phangdadana ko angang ahumjina asagi zakti lamjalakpa ko asije ani jimni chaurabani na ne ani jimni magi thokpa chanagi ko simadi chaba phangdadana ne yam wana laigeba numi mangani jara henba ko siba bu yaukhiba ngangsi machanupa yaima inauna aikhoigi awabase ubiduna mateng pangbiu isil inauna honaribasing asigi mathakta nongmadi mimanana hingba ngamhanbiu haina hairakli aina akhoi ichinaw ahum na honariba sidaida nakhoi mahamna kitanga kantabiradi honabiradi muhen nuajani Manau nupa atomba inaw machana aisu lairik tamningi iyamba ani asigi awaba se ubada ai lairik tamge haiba ngamdre haina ningamdana taksi sholhori Local MLA Sorok Haibam Rajena Laikai Asimaktada meeting ama taubada machin manaugi yen loiduna hodok tanaba sel oina lupalising tara lobala u haina hairambadagi MLA gi mayumda ahumlak chalure adubu sel di amata pibirakide haina ningamdana leheuri Go to village lakpada electric ki maingan ama piram labasu mallaba khangpoksang aduda kangkhal ama fau khanba ngamdana nongmadi mimanana hingba ngamlakhini haiba asa amaga loinana machin manau ahumna punsi lelhori Manipur government na sothana leiraba imung kaya amada mating pangduna lakli sahi marigi mamangdagi mamampa leiringai matamdagi yunggi scheme kaya tanaduna lakli adubu ngasi fawba yum ase sabibagi mamidi udre hiram masi matangda mari leinaba department singna mieng changbiragadi waduna lariba masi manau ohumgi khajitang oirabasu mating pangba ngamgadra haibase mayamgi mafamda thamjari camera person Sir Chandra galoinana pokdamjariba Naresh Times of Manipur lamsang Langthabal Mantri Kong Awang Laikai da ngasi miyoi ani khanabagi thogdok ta thangna thinbadagi miyoi ama laikidre thogdok ase ngasi numit yungba matung pung taragani thoi makhairom taba doaida laikai aduda thokibani laikhidraba miyoi adugi mamingna khangem Rosan atopa mingna nanau sahi kuntraga taret apokpa KS Sorjit kawi laikhidraba Romesh Laikai adumaktagi arambam leman chahi kuntraga manga apokpa e santabir kauba miyoi amaga ningai sangdana badagi lemana thangna thinbadagi hospital da pukhatpagi lambida laikhidabani hairi e leman hairiba miyoi asi hanadagi hona thang yeblaga chatpa auba mida yana chikpana chingba thogdok kaya laikre haina laikai adugi miyamna phongdongna rakhe panba yai thogdok asi thoktingai mamangda lemana laikhidraba Romesh ki mayumda laktuna imungda changlaktuna Romesh pu furam laga thokraga mangonda laiba Romesh ki apokpi mama KSP Saki Makutta Utupna Thomlamlaga Chatki Hairi Lemangi Mayumgi Maningdagi mi hatpaduda season naramba yai singnaba thang sori amaga laikhidrabagi sandal ni haiba amaga police na lakhatkre hairi lamdam adugi miyam na horaktuna Lemangi Mayum makai khara akai atoi thokhankre tungda police na miyam adubu control tawduna tungda thokhaningdaba thogdok sing thoktana ba police na akanba maongda ngak senduna thamkre police tagi fangba pawgi matung ina mi hatpa Leman hojik singjamai police ta sangjaraktuna laire hairi
Tha asigi hokhiba tang taraga tareta masa matomta kangan chekhokta thauri yalaga sijarambani haina maral thangjinbikiba laikhidrobi chungamliu reamai misi asigi char se tha amagi manungda thangatpiduna case asi CBI da kusinabiu haina ngasi JSC against the mysterious death of chungamliu reamai gi thomi singna paumi singa unaba amada spokesperson jingthui panmeina phongdokre nakal amaromda misi asigi matangda yaningdaba kholaw lawraduna sangsinkiba khongjang singda asok apan nangkiba sing asisu Siza hospital da laikat naribani masigi matang da su laingak na mieng sangbiba chumgani misi asigi matang da Chief Minister Nongthongbam Biren Singh na JSC ga unaru bada wafam khara da yanaba purakhibani karigumba hainoriba wafam khara aduda laingak na thabak oina paikhalaktrabadi mamang da sangsinkiba highway thingba amadi laingak ki project sing sengba sagatpa singda athingba thamkiba adudagi hena akanba khongjang sing sangsilaknaba sem saduna ngasisu leiri haiba laingak na kauduna Leibiu haina haiki. Aduga special investigation on local piu haimni. Aduga CBI da sinabiu case investigation gi damakta haimni koina hojik se. Suicide na te haimni. He murder his wife. My nupi du man hatpani. Adu iti law of the land na mag bu kari action panbi ai habdu police singna mangon charge toba yaba section sing the palaga charge to be hojik fo charge su thagatri police sing su karmain investigate over hojik fo more than 6 days 7 days hoigre peace rally ima event sing na peace rally chapakanda police na high handed oiraga mama machi machan sing du amata adugumba wakhan mi deng yeng bitraga high handed on moin action do do mok bomb kari kari langa hojik se sija da hojik se mitran thoi shu ga hojik se leiri ni serious ta hojik se narga ear drum kai ba damage oiba Tha asigi tara tareta moirang pansang laikai dagi chingnaningai oiba mawongda laikhidrabi konjengbam ongbi ar chungamliu mapuroiba ke Jackson misigi achumba langla langjin athubada puthoktuna miyamgi chamamnaba kokhalu haiduna ngasi moirang lamkhaida miyamna wakat mifam phamkhre misi asigi matangda semkiba JSC na sinduna moirangi akoibada laiba club organization maira paibi lob amadi moirang lamkhaida kaithel phamlibi kayasu sarugyakhi JSC gi convener ke Gautam Singh na moirang da semliba JSC nakal namatigi yenglaga semkiba JSC nate awaba tariba imung anigi yenglaga misi asigi achumba puthokna naba semkiba JSC ni postmortem gi report yaudana forensic science gi report yaudana luf kharana media gi khuthangda phongdoknari wafam ase live activity haiki Pali balangak asina lamdam asida lairiba school sing fagat hanabagi pandamda school fagat hansi mission hodok labasu hodok liba mission asigi wahan thokte ngasi fawba laitri mayang imphal da laiba bengun higher secondary bu higher secondary ongkhat padagi ngasi fawba higher secondary gi oza tharak tabadagi khoi saunraba maheroi singna wangoi gi ZEO office ta thomjinduna khongjang sangsin kre ngasi gi khongjang da saruk yakiba school asigi student union gi general secretary Sabir Ahmad na school gi principal laikai gi club amadi union gi maikai dagi mari leinaba singda kayarak hanna oza thabiraknaba khanghallabasu ngasi fawba thabak oina paikhalak taba asi live activity oza leitaba school da matau karmana lairik tamgadoribano laingakna school fagat hannaba honariba sida aikhoigi school di yaudabra haina laingakta warona hanglakli higher secondary upgrade hek tawkhat dagi face chemistry manipuri oza ambu leitana haju ko tame e akhoi yam pendre akhoi yam nungaitre huje aduna haje athu matamda sagan thabiro haje oza wat pibiyo class tawdramen school leirbe kari arthra leire khoi leitre sida dum leirani oza pidre khoi hallaro sida hoje moi jonoston gi oza am khawat khida khudak pungam ne lepa kan dekta moi gi oza wat pade kan jalla pi ngam khoi de pi ngam moi dorma ba kunung manung ne khoi handana khali bro sitri bra ba khoi sarkari school phagalan jara ga oza pibi draga kamaina na ba chhatra sing phagla kador se singa khud ka man han se oza wat pibiyo aduna tra de khoi akan khongjang jangal lakane Jiribam gi laingang pokpida laiba All Jiribam Road Transport Drivers Union AJRTDU Jiribam gi entry office mamangda port haptuna lakpa gari singi driver singna Imphal Jiri lambida numit humni changna lakpa sida driver singi khanbide haiduna saudna tata gari sing khamjilaga irang hokre adubu AJRTDU gi district police anina Yanaba ama puraknaba hotnage miyamgi yananaba silminasi haiduna makoibu phathaduna lambidagi gari sing thogdok handuna irang fathaki hairi thogdok aduda tata driver
Adon Kamai Kauba Miwe Amana Fongdorakpada Imphal Jiribam Chatpa Sida Barak Thong Amadi Makru Thong Ani Asi Lan Bada Matam Yamna Changli Thau Puba Gari Sing Lan Amagi Damak Atopa Gari Sing Thingzinba Thong Manakta Laiba Sing Fauba Lalhandaba Si Yaningde Makoina Laktinge the Chatpa Nangadabasu Amata Sathandaba Sida Karigino Haina Hanki AZRT Dugi General Secretary Maniton Singh Na Haikibada Driver Gi Ichin Inausing Na Barak Amadi Makru Thong Da Panba Sida Khoirao Khoisau Noriba Si District Police Amadi AZRTDU Na Yanaba Ama Puraknaba Hotnage Haiduna Irang Fathaki Adubu Hiram Asigi Matangda Angam Athau Singna Miyeng Sangbiduna Driver Singi Awaba Si Khajiktang Kokhanbinaba Honabiu Haiki Barak Thongne Makru Thongne Asi da Manipuri Imphal ge jiri yo kase nomge yamna nganba yamna kano ge yam laina yo lambi ne ba adu nimini ni humni changhal le ba adigi na mapuna pirapa paisa jidi akoina chana ba thakna ba pibana te ngasi nomge kano tawro na pira achi Imphal gi jiri yo kane na pirapa paisa ji akoina tum kano tawro tawjarak pane ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯥꯛ ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯀꯨ ꯊꯣꯡꯒꯤꯗ ꯄꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯊꯥꯕꯤꯅꯕ ꯇꯦꯡꯀꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯂꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯣꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯇꯦꯡꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯕꯤꯅꯕ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ Paukse Singda Loop Marina Hablakiba Jiribamgi Police Employees Sing Transfer Amadi Posting Matangda Jiribamgi CSO Sing Paktuna Ngankiba Aduda Ima Maira Paibi Yaude Amadi Maira Paibi Paksalakpa Laibak Tivani Haina Jiribam Maira Paibi Apunba Loop ki President Ais Memana Fongdokre Jiribam Babu Prada Laiba Jiri News Network ki Office Pangtokiba Paugi Mifam Amada Wafamasi Fongdokibani Paugi Mifam Aduda Sarugyakibi Waset ki President and Nivaranina Posting Amadi Transfer Haibasi Government ki Mathoni Masida Ngarangta BJP da Sanghiba Miyoi Amana Hiram Asigi Matangda Maira Paibi Paksilaga Ngangba Haibasi Aikoina Yaningde Maramaduna BJP ki Manungda Kari Lalong Laibage Haibasi Aikoina Chingnaba Laire Maramaduna Madu Sengdok Piro Haina Fungdoki Kaba Police ki transfer tatpa Kuding Mute Gomangi Mathoni Maram Masina Jiribam ki Kano Masig Mamatan Sida Jiribam CSO Paktana ngang si akoi pamde posting and transfer ki matangda jamna Jiribam ba koi jawja da Maira Paibi me am su konsen biraga wa ma se koi Maira Paibi koi me am jalinde aju koi na signa ba malai re koi na masidi ki manungda BJP na kari na long simno na ba do koi signa balai Hauzik Paugi Merakhan aten break amatanga laujari Salai Holdings Private Limited na laibak miyam da khanganjaba Salai Holdings Private Limited के Honorable Chairman and Managing Director Dr. Narengbam Samarjit Singh Masa Hujik Business Trip की दमकता Salai की Overseas Company Singh यंगचिन बगलोनेना तोंगान pipeline दा लेरिबा तोंगान country Singh तना India amadi Maruina North East की ओइना मणिपुर यावना पाकेट कदबा Mega Project Singh अदुगी दमकता Overseas Bank Singh का Stakeholder ओइमिनबगे मरुइबा Meeting Singh यावबा amadi Meeting Singh conduct तौबा सटखिबना मरम ओइरेगा तोंगान Club CSO Lanai Furup की Lining की amadi Culture का मरी लेनबा खुदिमगना Salai की Lusing Purel Oibiribana Halakri Fawbutang Haibiningba Thambining Makudimak Ngaibinaba Miam the Nolukchari Nolukna Haijariba Board of Directors Salai Holdings Private Limited Break Matungda Makataba Pau Pizari Thawal District ki Lilong Kendragi Fibam Soklaba Lambi Thong Semjin Binaba Manipur Lenga ki Mari Lainaba Singda Khanghan Gravasu Ngasi Fawbada Sembi Dabana Lairiba Laibak Asigi Mayokta Lilongi Miyamna Kanna Ninda Tawduna JSC on Lilong SC Road Development Committee Yauna Lilong the Laiba Lof Amadi Maira Paibi Singh na Sindura Ngasi Lilong Mayai Lekai Ngangau Bazarda Miyam gi Oiba Mifamama Pangthokre Khanna Nainakre JSC na Hana Laukiba Waref Singh Adugi Mathakta Mifam Aduna Tongan ba Warep Manga Amasu Lauke Mifam Adugi Wanganglo Singh na Fongdok Nakibada Lamdam Asigi Kendra Humpugi Manungda Lairiba Lambi Thong Singhi Manungda Lilong Kendragi Lambi Thong Singh na Kwaidagi Hena Soksile Adubu Lambi Asi Seminaba Chief Minister Yauna Laingaki Mari Lainaba Singda Kayarak Hanna Taksilabasu Ngasi Fauba Paukum Amata Pibidaba Amadi Sembidaba Asi Yamna Laibak Tibani Lamdam Asigi Kendra Humpugi Manungda Lilong Kendra Si Yauri Habasi Laingakna Kaurabra Habasi Maike Adongi Miyamgi Thamoida Faunare Athuba Matamda Mari Lainaba Singna Kendra Sigi Pibam Soklaba Lambi Thong Singh Sembiduna Miyamgi Awaba Kokhan Biu Haiba Yauna Wafam Kayamasu Fongdok Narki
Naurem Youth Library and Development Organization DMO Bisnupurga Khusam Naragangasi Ima Panthoibi Laibungda Nomagi Oiba Medical Awareness Program ama Pangtokre Thoramaduda Lamdam Adomda Leiba Miyoi Kyana Sarugyaki Kwatha Kunda Napsagi Makada Cheng Sang Naina Fangdaba Amadi Government na Red Tagi Mamal Wang na Yole Hybridigi Technopolgi District Supply Officer Wahengbam Siam Singh Amadi Mahakis Staff Singaloina na Kwatha Kunda ngasi Satuna Miyamgi Wakat Singh Yangsin Kre Yangsin Kongset Atuda Kwatha Kungi Kulakpa Biles Authority Kunja Singh Amadi Ration Agent Ka Hakteng Nana Unake Wahengbam Siam Singh na Fongdo Kibida Kwatha Kunjau Asi Yumkok Humdraga Taruk Apunba Misingna Sohumge Yankairom Laibani Masigi Manungda Department na Yumthong Humpuga Mathoigi Ration Card Semkre Matamaduda Laiba Misinga Hosika Yamna Kenabadi Rationing Agent na Government na Lepa Sangda Cheng Gyantokpa Ngamde Haiba Wafam Rationing Agent Tagi Taba Fangke Thagi Fangliba Cheng Singna Kungi Authority ga Yanaraga Kunda Lairiba Mipum Punamakta Fangnana Basinbani Haina Rationing Agent na DSO da Tamlaki Department Maikai digi Walhoriba Missing Adu Atuba da Pikalaknaba Amadi Department na Lepiba Chang Amadi Mamalda Yanto Haibagi Akanba Wafum Mamari Lainana Agency da Kanganki Haina Fongdoki Kwatha Bisi Kui Jati Taram Dremashi Kui Maiting Haktagi Ariba Maiting Haktin Leba Duk Makulamoirami Mapumashi Equina Department is Haitagi Dugai Mori da Leriba Kui Officer Singnasu Masibukidam Mating Tobiba, Miyang sa Haninga, Quickie Department Site Hajage. Department Piriba Agengi Piriba Chimchida, a quick Kajiktam Kanoda discrepancy Labidongi, Aina, Neta Sambaga, Quisida, Elocasanama, Twi Vesiga Machine, Quachum Toxarake, quite 2 days gone by quick came to Zaga Moreda. Yaribamaka, quick and not Zage, a swayangam to some Tona Bohanazage. Ngasi Maitei Council Moregi Office da Pangthokiba Paumi Singa Unaba Amada Hokiba Tang Kulhumdoida Kong Khang Khulgi Mafam Amada Amum Utamjit Laikidabagi Matangda Sem Kiba JSC na More Dagi Zotin Misi Sida Senai Loinana Zotin Lord Kre Habasi Yaning de Haina Zotin Masana Fongdokre Mark na Hokiba August Taraga Tareta Mahaka Utamjit ka Dukanda Ahing Lekmin Naramaba Matungda Ayukta Ben Tongduna Mayumda Hanke Mathangi Numit August ki Tarani Panda Utamjit Mayumda Yorokte Haina Imung Manungna Zotinda Pau Harakpadagi August ki Taraga Mapanda Imung Manunga Loinana Zotin Masayauna More Ven Parking Amadi Kongkhangi Mafamda Thiba Humbagi Tabak Zathake Adubu August ki Kulhum Doida Amom Utamjit Sina Fangle Haiba Pau Fangwada Thamoi Sokna Nungai Tringaida Serekta JSC na Zotin Misi Asida Chennai Amadi Zotin Lord Kre Police da Fabiu Haiba Se Yaningde JSC na Sirikliba Maral Asi Yumpam Yaudaba Wafamni Mahak More Police Station Amadi SP Technopolgi Office da Statement Piba Adumak Chatli Amasung More Police ki team na Mahak na Phamba Pharmacy da Search Operation Tawbadasu Mahak Adumak Yawi Haina Zotina Paumi Singh Unaba Aduda Fungdorake Jesina I Missy have later sent a Yaninga. Ram the Lotte I told them to a Dukanam Hangi, I Lamidum Sally, Imaudum Pule, the police night over I police station Sally, I stay below, I stay at P. And they turn a political speed up. I turn a Sally, I stay at P. The police night I do kind of TV home hotel, Tawe, Lai, and Timine. Tha Sigi Kulumdoi Numidang Pung Taruk Taba Matamda, Wangboy Police Station Gi Manung Chanba Hyang Thang Thong Manakta, Garina Thomlambadagi Ras Medicity da Laikat Narakiba, Mongsangai, Mayai Laikai, the Maibam Sanjit, Atopa Ming Nanao, Ngasi Laikidre, Togdog Aduda, Chenaba, Gari Wangboy Police na Fabiu, Yadabagi Mayokta, Ngasi, Mongsangai, Mayai Laikai, the Laiba, Sun Club, Amadi Laikai, Miamgi Oiba. Mifam ama pangtoktuna JSC against the accidental death of Maibam Sanjit Allies Kamnau Allies Nanau Haina Mingthonba Committee ama Semkibaga Loinana Laikidrebagi Imung Manungda Achumba Wail Fanghanbiu Haina Manipur Chief Minister da Wakachero Lama Pishinkre Wakachero Aduda Maibam Sanjitpu Garina Thomlamiba Miyoi Amadi Gari Adu Fananaba Manipur Police Department da Akanba Yathang Pibiu Haiba Wafam Singsu Yauri
Manipur Social Audit Agency MSAA na Sinduna Nambol CD Block ki manung chanba ngai Khongkhulen Gram Panchayat ki MGNREGS amadi PMAYZ 2018-19 ngai Khongkhulen Awang Community Hall da ngasi pangthokre District Social Auditor TS Panchakumar na MGNREGS ki damak job card holder singna khusuman kayano haiba suna khangdaba kaya thengnei masinadi scheme asi kanaba miyam na suna logde haibani matungdadi masi thohan gumsi haiki Thawbal District ki Hairok Talaiba Livestream Purnima Devi Handloom and Handicraft Development Society na ngasidagi ahanba tangka ki oina fisha kol kuntra fi sabi nupi singda yenthokuna nupi singi sanmitlon fagat hanaba khong thangjin ba hokre Hairok amasung masiga khul thangnana maring phurup na khundaba khul sing yauna laikai nimphuma thoigi fisabi sing yauraga punna fisha kol chamaga kulhumdoi gi mathakta tangkak naina yenthokani hairi society asigi founder secretary Laisam Hemanta Hemona Fisha Kol Yanthokpa Asida Rajniti Oiba Amadi Masagi Kananaba Wakal Amatalaite Supnagi Hairoki Nupi Singda Santhok Lehelaga Apaba Kunai Amasemnabik Taurangni Haike Hairoka Kul Tangnana Maring Isil Inau Singna Kundariba Kul Singdagi Su Pisabi Sing Kangatuna Fisha Kol Sing Pigani Masina Chingmi Tami Nungsinabasu Hangatkani Haibagi Tajabalai Hairokta Kanagumba Karana Nupi Singda Tabak Sunanaba Bisan Yenbabu Yamnakana Yaningdaba Fongdoki. Hairok Punamaki in the Tamjari Targesi, Pace Ohum Tonga Gentopani, Pace Ohum Tonga Gentopada, Hairok the Ladyba, Kungang Lekai Pudumak, Johanda, Haibasini, Adubu, Hairok Nataba, Akwigi Kun Tangnaba, Karayauri. I assist Tim the Tamjariba, we billion a healthy future generation Haiwa, Wahayasi Mayam Puna Singat Minasi Haiwa. Nomgi Oiba Student Orientation Cum Career Counseling Program Be Educated Be Empowered 0.02 edition Ngarang New Delhi ki Model Town Metro Station Manakta Laiba Bakon IAS da Pangthokre United Living Trust Manipur House Delhi na Bakon IAS ka Kusam Naraka Pangthokpa Program Odu Haurakliba Naha Singna Tungi Punsi ama Semada Mai Pak Pangamna na ba Pandam da Sinbani Hairi Program Odu da Jan Yugi Professor Dr. Bimol Akoijam Advocate Daksha Sharma India News ki Executive Editor Dinesh Gautam amadi Niraj Kumar IS na wangangki. Bharatiya Janata Party Nambol Mandal na Sinduna India gi oina miyoi kun khangatuna pikiba National Youth Award 2016-17 gi award fanglak labi ulodagi masagi sahi tarama pandangai bi Momota Thaunaujam harau tayamna okre Momota Nambol Kendrogi manung chanba ulo mayai laikai dagi Thaunaujam ibomcha amasung TS Basanti anegi masanupini mahakna miyamgi damak angamba thabak sing tawbibagi damak Bharat Sarkar gi Ministry of Youth Affairs and Sports na sakhangladuna Youth Award 2016-17 asi kusin narakibani ngarang Nambol Bazaar Community Hall da pangthokiba thoram aduda award phanglakrabi Momotana Mahak Nonggi Chara Talaga Chaba Imung Amada Poklobana Pusida Kudong Chadaba Kaya Mayok Narake Adubu Miyam Yaifanaba Tabakaya Paketke Haina Kanke Toramaduda Sarugyakiva former Union Minister T.S. Saubana Ngasi Faubuda Northeast India gi Nupina National Youth Awardee Oibasi Momotana Ahanbani Aduna Mahakna Award Fanglapasi Manipur Amadi Nambol Kendragi Oina Sautok Saningaini Haike Hauzik Pau American attend break amatang luxury. Studio 11, India's favorite salon and spa, now at Imphal. Our services are haircut, hair straightening, global color, body spa, hair spa, waxing, threading, facial and treatment, hand and feet care, makeup. Body massage. Studio 11, Salon and Spa Imphal. Look fabulous. Fitness World Building, Singzamai Mathak Chongtham Lekai, Imphal West. Phone number 0385 2440 164.
ब्रेक की मतुंगदा मैम अमुक हना तराम लौक्सरी मतम कुइना लेपरुब मतुंग ममांग थागी कुंथ्रादगी हौदुना हफ्ता अमदा अनिरक मणिपुर की तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा कारकलिबा माउ कैथेल हयेंसु वांखै अंगोम लैकाई लैबा द वर्ल्ड्स यूनाइटेड यूथ क्लब की ग्राउंड कारगनी हाइना माउ यूनियन इम्फाल की प्रेसिडेंट पी लोसीना फोंदोक्रे ngasi क्लब असigi संगलेंदा पौमी सिंग उनबा अमदा वाफम असि फोंदोक्लदुना इम्फाल दा मफम चाबा अमा येंबिदुना परमानेंट मार्केट सेट अमा अथुबदा साबिदुना माउ कैथेल असि हेना मपुंग फाननबा सिनबियु हाइखि permanent market du sabiradi anungai na hen harogani hen haininga aduga hoje market tawribase tawriba chelba market insan yomba koina lambi lamphanda chato chasinda bakanda police koina so disturb tawbi daba aduga any organization sansthan koina so makoida or disturb tawbi dana nungai na chalaga anungai na halapa haise lambi lamphang damo so mayam da request tawninga समयना हरो हरोना दमे परमानेंट ओइना खोइसे तिनारागा चाना चिनाना दम योनबा लोबा थोपा हेबसे दहनि हेगम नंगरे पौमी सिंग उनबादुदा द वर्ल्ड्स यूनाइटेड यूथ क्लब की प्रेसिडेंट एन बाबूना हयें कागदोरिबा माउ कैथेल असिदा लमदम असिगी मियामना माउगे एंसांग नापी हैरा अमदी अतै पोलम सिंग सोइदना लैबियु अमदी ऐखोइ मसेलगे मरक्ता लैरिबा नुंगसी चानबगी मरि असि हेना चेचिन हनबा होनमिनसि हाइखि सिंगमा मार्केट तौबगी खुदुंचावा पिरक्तबा सिदा अखोगी तपाक्ता लेबा अखोइना दी तंगाई फदना अखोगी सिनेनाव मे हाबगी चप चाबा अखोगी सॉलिडरिटी दो उत्तम थुइना हाबगी वखलवन सिदा कमिटी सिदा अखोइना सपोर्ट तौजबनी अजुना पुनमकना मसी खनबिरगा अखोगी चिंगतंगी अनिगी लैनरिबा रिलेशन से हेन अफब ओइरसनु हाबा विश तौजरगा ngasiगे सिंगमा थेंगलबसु थेंगना लोकताक लेकता करिगुंबा साखत खोंथांगा मरी लेनाबा खुसेम की प्रोजेक्ट सिंग हाई कोर्ट ना अथिंगबा थमकिबा असि अचुंबा लेबाक मसा ताबा खोंथांगनि हाइना ngasi all लोकताक लेक एरिया स्पीशीजमैन यूनियन मणिपुर अलाफुम गे थौमी सिंगा ngasi इम्फाल वेस्ट मेजर कुल दलाइबा मणिपुर प्रेस क्लब ता पौमी सिंगा उनबा अमदा यूनियन असिगी सेक्रेटरी ओइनाम राजेना थागत वही फोंदोक्रे महाकना मखा ताना लोकताक लेगसी चौखत खोंथांगी मिंगदा थौबालदगिना मयांग इम्फाल थांगदगिना कोमलाखोंग मोइरांगदगी थांगा सेंद्रा सेकमाइजिंगदगी अरोंग थांगा खोइरोमदगी कैबुल अमसोंग मयांग इम्फालदगी करांग फाउबा हारिबा कुलसिंग असि फाउना हनबा लैंगाकना हौकिबा चाही यांखैगी ममांगदगी पाट असि फुंजिंदुना लंबी सेंगटपगी प्रोजेक्ट पाइखलखे नाकलमरोमदा लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी ना फुमदी सेंगबगी मिंगदा सेनफम कया कया लनाय ओइना सिजनखिबा अमदे ngasi फाउबा युम लैजद्रबा ngami सिंगी साकथुंग मपुंग फाना पिबिदना लाक्लिबा नि हाइना वाफम कया मसु फुंगदोखि इसिंगसिदा मफम मदम किसिलगा कोचर चलकांदा अखोगी लोकताक की इसिंगदा सागी जानजिनल लेरिबा दुगुम हारगी अरेंफाक मयाम मेडिकल वेस्ट अदगी लेरिबा मयाम से लोन चोखलकांदा इसिंगु मपांगन फायना थमिबा अदुगु फुमदी दुइ लौथोक लेरे सिदगी हौरकांदा मखोगी प्रोसेस से मोजे मिसमैनेजमेंट तौरे हाबसे सिदगी हौना कोई हाइरबनी हाइकोर्ट मणिपुर मखाताना लोकताक की मनुंगदा अनौबा प्रोजेक्ट अमरा तव यार रोय हन थिंजिलपसे ngami प्रजा मोना मणिपुर की प्रजा मोना मोस्ट वेलकम कोई दुखोई हाइजरी सैसक सैतम संगलेन की तरा मंगा सुबा फाउंडेशन डे की पालन थौरा ngase इम्फाल बीटी रोड लैबा रूमहल थिएटर दा इम्फाल दा पांगथोक्रे थौरा मदुदा सरुग्या किबा सैसक सैतम संगलेन की चेयरमैन थोंगाम गोसे मैतैना लिसांग सिटना लमदम असिगी येलहोंगै दगी सागोनदुना लाक्लबा सैसक सैदा सिंह असि मयाई साइथक हिदनबा ngak senduna lakle masigi saruk ama oina mahiroi kaya ama lemna takpi tambiri bane haiba yauna wafum kaya masu fongdoki सही तमजरी से छात्र छात्री पैसा लौदे निजन सेन पैसा लौदे अदगी ट्यूशन फी लौदे आई फ्री ऑफ कॉस्ट लोइन तंबा तबुददी माक मैतै पाम मी ओदि ओगदोबा मैतै इपानार इपुनार की लाइनिंग रिसर्च सेल लाइनिंग लाइसन से कन से हना मागी अदुम स्पिरिट लैबा छात्र छात्री सिंगुदाइना मसिगी थौरम मसिलोना सही तमजबने इम्फाल ईस्ट कोंगबा खेत्री लेकाइदा ngasi नुमिदांग पुंग तरे रोम तारकपा दुवाइदा नुपी मचा अमा चाखुमगी कांसीदा समतुफी अमना यान्दुना मसा मतोम तसिजरमले हाइरी लाइखिद्रबा नुपी मसा अदुगी मिंग आरके टेरेसा बिचा चही
कुनगमाथोई अपोकपा लाइखिद्रबा आरके तोमिसना अपोकपी मिंगना आरके ओंबी निर्मला कवि थौदोक असी अपोकपी निर्मलाना चाखुमदा पुंग तरेट अदवाइदा चंगलकपदा असीबा हक्सांग ओइना थेंगनरकपनी हाइरी पनबा याई हाइरिबा लाइखिद्रबा असी नुपी मसा असीगी मसे लाइखिद्रबी अमदी मपासु चप मानबा थौदोकता थौरी यान्दुना लाइखिदबनी हाइरी Jiribam Forest Division Uchathol Natsinduna propagation of bamboo and its utilization Haiba Hiramda district level workshop ama ngasi Jiribam gi Babu Prada laiba PWD guest house ki conference hall da pangthokre Jiribam Municipal Council ki chairperson Sagakpam Santina hai Thauramasi Jiribam gi oinadi yamna chauba kanaba amani masida miyamna kanaba lahongna ba hona se haraduna Jiribam asidagi wa kaya ama puthoktuna lamdam asigi miyamna usoi soibum kaya pamna chanari haike Thauram Sarugakiva Jiribam Forest Division gi DFO CS Ibomcha Singna Jiribam asida lairiba miyam nasu wasing asigi kanaba amadi masina kayayamna kanaba pibage habadu khanghananaba asigumba thauram asi pangthokpani masigi kanaba lawduna pothok kaya puthoknanaba honabada pangba yaba mateng pangani hainasu phongdokhi Kaya wasi umsi ze masako hai nahamkin soyum masako hai jadi ang kanan ng mga masako ng mga nalisi jam na kanan le hai pero masih lo ko ke jowe ada kampo se jadi kalau naluin na ko ke bo ko si jam na pa ba ko dona sinata na ko ke ato ko si Tengnopal Police Station gi Muang Chanba Chiang Village Manaki Fangbulda Nupagi Asiba Hakchang ama Lairambadagi Police na Laukalaga Jenims ki Mokta Thamkre Police tagi Fangba Paugi Matung Inna Haibadi Asiba Hakchang adu ngarang nungthil pung ama ka makhairom taba matamda thengnarakibani Laikhidraba Miwe adu Churasanpur District ki Singhat Sub Division na Konba Munhoi Village tagi Lanmingthan Baifai Chahi Kungataruk ni Haiba Khangbangamle Chandel District ki Chinjang Khuldagi Nupi ama Lauraga Tengnopal District ki Kotland 5 Khulda Lairakpa Chahi Amarom Fare Haukiba Jun Thadagi Mahak Churasanpurda amuk chaluraba matungda tha sigi kulhumdoida Kotland 5 da amuk lakhibani aduga August ki tang kunga manga gi nungthilda asiba hakchang oina fangbani yu ka hena thakpadagi siba oiramba yai haina pau asina palli Sapam Family Foundation gi Taramari Raksuba Apunba Mifam Gamari Lainana Foundation Asina Rural Voluntary Organization Wangjing Amadi National Vector-Borne Disease Control Program Lampel Amadi District Hospital Thauban Puna Kusam Naraga Ngasi Salungpam da Kang dagi Sandok Balaina Singh dagi Ngakthoknana ba Kangkhal Hidak Lupthok Pagi Kem ama Pangthokre Maduda Punna Imung Sani Henbana Kangkhan Singh Lupthokre Ngasi nungtil phone ki ba pausi singda kari kari maru eba pau yor bage habdo me ampun namung mi eng taminasi Kanglei Paki Meira ngasi dagi assembly mi pham pangthok ba hokre Imphal International Airport pu Bir Tikanaji International Airport haina maming thonba house na warep lokre framework agreement da kari yor bino khangan riba asigi mayokta MPDA na khonging changchi lagani Education Department na maitei mek ani thole MMRC Charangpat GP da job card holder listing ni ga chamnga gi senpam mangan khibagi wathok lakle pandam Imphal International Airport pu Bir Tikanaji International Airport haina thonana ba house na warep lokre puari gi matung ina kuki singa si refugee ni makhoi gi horofam neinaba matam oire haumi center na lupa crore camram thadarabasu loktak park ki phibam nomu gi sokti lagli alapum FCI sinmi khusuman hengalu haiduna makutta amu fi ki duna wakat infam famkre championship lor khaba Manipur ki team okre kangla pau babies na misi CBI da sinaba leite Joy Kishan CBI da sinaba DOP da proceeding chathari Home Ministry da takshin gani CM nongwai paiduna lalaga attack toromba ani miyamna phaduna purga police ta sinakre Manipur ngamkai sol loi haibagi assembly da warep lobiyu Jugindro pauzel babies na misi ki case CBI da sinaba process story CM assembly mi phamda khanaduna warep lobiyu o Jugindro police ki mathakta action lokhatrabadi khongjang changsi lagani manaba pung nifu nipan ki manungda anal loan chip association ki court changjaragadabani anal singh NSN IM ki mayokta pendabai kholau lawrakli ngasi Manipur assembly da babies na ki case CBI da thijin hannaba tachin gani CM iroi sembada
free health camp pangthokre loislakpada maruiba pau amuka hana fangbigani Imphal International Airport pu Bir Tikendrijit International Airport haina nauna mingthona naba Manipur State Assembly na waref laukre Bebisnagi misigi matangda tigat hanaba CBI da sinakre haibagi matangda Assembly mifamda Chief Minister N Biren amadi KS Joy Kishan anigi marakta awai akum taunakre Naga Framework Agreement ki manungda kari yauri bage haiba ngasi fawba miyam da khanghandana sanariba lalong singi mayokta MPDA na khongjang sangsilakadori Lamdam asi gehu chadaba amadi FCI na yeliba sini asi kaithel gi maman ga manabana gehu amadi chini longdabani haina KNPD Minister Karam Siamna fongdokre Amadi Imphal East Commando amadi Taruk Suba Sam Rifles ki apunba kangbu amana United Socialist Revolutionary Army gi miyoi taruk yamlaba kusukulai ga konana fare Ngasi ko inadi Manipuri pau matang sida loijari Times of Manipur miyeng tabir ba punamok po Arunbala mukha na khurumjari